bantu balapha wenze njalo umtholo. Usathana uliqhoko, usathana unamandla. Wona kwasekuqaleni usathana. Sakapapai. Lawo ke owenza lonto ufuza usathana. Kanti lo wenza lonto ufuza usathana. Ngoba umtholo wona kwasekuqaleni. Kodwa Cambridge kukhona indawo esihambele kuyo. Sakamrende abawusha. Wabonakala liselo obu unyama kaThixo. Kodwa noma kunjalo kukhona imisebenzi kaSathane eCambridge. Athi kusho into makuthandaze ngayo namhlanje. Kuthi amanjonyathela kule ndawo. Oh yes Lord. Noma abantu besonile, noma abantu belahlekile, noma abantu beqhabukile, bathi unyana womntu. Sandraya, sathandaza buhle sathandaza. Bathi unyana womntu. Oh yes Lord. Wow! Noma abantu besasondweni, noma abantu belahlekile, kodwa kule revival. Safeswa unyana womntu Jesus kuzofeswa bani unyana womntu thethani siyathandaza eCambridge kuzofeswa bani unyana womntu kodwa ke ewe funda wabonakalisele obu unyana kaThixo the Son of God. Ukuze awukhiphe umsebenzi kaThixo. The Son of God, oh yes Lord, was revealed. Asaya. Kakakaze mfowethu. Sanaya. Bebekhona abashumayeli. Kodwa abantu baqhubeka besona. Bebekhona abahlabeleli. Baqhubeka besona abantu. Bebekhona abathandazi. Baqhubeka besona abantu. Bebekhona abafundisi. Baqhubeka besona abantu. Nesikhona ikawa. Baqhubeka besona abantu. Kodwa kwenziwa iqembu ezulwini. Oh yes Lord. Ezulwini. Abahlabelelayo bahlalwa phansi. Bahlelwa khona. Impilo yami kwenziwa iqembu ezulwini. Noma bekhona abashumayeli kodwa bayafa abantu. Noma sikhona ikawa kodwa bayafa abantu. Hallelujah. Sasiyathandaza. Wabona uThixo. No man. Bayafa abantu bam. eCambridge. Ndizonixelela. Siphatha amandla. Ngoba ndishumayela emandleni kwenu. Ndishumayela kwamagunya. Oh yes. WaseCambridge. Yisathusa ndishumayela iziphatha amandla. Salapha. Bayaphupha emhlabeni. Singathuma bani. Bayafa emhlabeni. Ugaya bani. Bayabulalwana. Ugaya bani. Bagamaplara. Uganqatha bani. Akabikho emhlabeni. Akabikho nasezulwini. Akabikho akamhlaba. Jesus. Wafeli kwa Maria. Yakawa kuwewe. Wafeli Virgin Mary. Wabatizwa. Kati Maria akasapetanga mtwana watupeke tota lawaonayo ufuzu Satani lawaonayo ufuzu Satani singabaheka babantu bafuzu Satani singabathiwa babantu bafuzu Satani wona wasamaphakathi wakonoma kunjalo unyana womntu wathi bawo thuma mina
Monday, the 13th of April, 2026. Ufaliwe wafika unyana womntu singakwazi ukugqitha athi sidlula kanjani. Uvaliwe sangena lapha ekuthiwa angena khona akaphumi, saphuma lapho ekuthiwa akuphunywa kwenzenjani. Preach Jesus, shumayela uYesu, hlabelela ngoYesu, tandaza egameni likaYesu. Xa uthandaza egameni lakhe zonke iinqaba ziyavuleka. Namhlanje into sizoyenza yithuthuzana, sizokhipha imisebenzi lobumnyama, ibandla elifuna ukwenza free alikhiphe imisebenzi lobumnyama. Abaprofethi abafuna uprofetha bengakhonkekanga lesemzefo abaphakamise unyana womntu wathilelwa lento. Shakita, zonke imikhono yaseCambridge, zonke izinto ezivaliweyo ngegama likaJesu. Umoya wegrudge, umoya weprostitution, umoya wokuqila. He was revealed. The Son of Man was revealed to destroy, to demolish, to destroy, to demolish, to uproot the works of the enemy. Yonke laa nto engasifuzanga uSathane kukhona indoda engahlulekiyo, kukhona indoda eyahlatshwayo, kukhona indoda eyakhothoswayo. Igama layo Yesu, 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 lawa avuliwa kubo, lawa awakanda mathafa, lawa awathetha ngezwi, wathi bawubeka ukukhanya kwabakhona. Jesus, hallelujah, hallelujah. Yaziwa phakathi kwamanzi. Xa kuvela thina siyabetha, xa kuvela yena inkazimulo yakhe igcwele amazulu. Nomhlaba uyavuselela. Let us reveal Christ. Uyavuselela. Suka mama wakho. Uvele uYesu. Uyavuselela. Ukhona indoda engayichitha imisebenzi yobumnyama ekhaya lakho, ongamadliso, ongamamekelo. Ayayazi le ndoda yonke into eyathethwayo ungekazalwa. When Jesus is revealed, every powers of darkness bow. When Yesu vela, all of Vadaman bow. When Yesu vela, yonke into ehlulayo bow. When Yesu suka yena, yonke abantwana bow.
the solution. How many parties are coming? Yes! 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 Jesus alone is so powerful. Jesus alone is so great. Let us all stand on our feet. Close the door. Let us stand us. You don't let. Why you wanna run so that you can power? I can't. Up in Miria. Onyana won't. Watch Chilelo. Okuzodelisa. Okuzopakaza. Imisebenzi. Wonya. Onyana se Jehova. Nasekemis. Izikeliza kuthi. Oh yes. Futuza njengomlilo. Oyini Jehova Jireh. God who consumes. And I see from today as a father child. Jesus was revealed to destroy the works of the devil. Yogi doesn't see them. Yata. Yogi doesn't see them. Yata. Maya sisi sumaya nayo. Iyapila. 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 Mayata. Echapse. Mayata. Hallelujah. Echapse. Hallelujah. Mayata. Mayata. Jehovah. Oh Jesus. Afakayo. Mayata. Mayata. Luma. Oh yes. Chagama chamani. Hallelujah. Mayata. Mayata. Wanya. Yes, Jesus. Amatu. Oh Jesus. Mayata. 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 Oh yes, to kill, destroy, demolish. Oh yes. Then oh Jesus. Oh Jesus.